govorimo o Slovenima i njihovim susedima. Pa ćemo se upoznati u stvari sa tim odakle su Sloveni došli, gde su se naselili i kako su to uopšte Sloveni živeli. Pre svega, ovo je njihova prapostojbina, znači istočni deo Evrope, današnja Rusija otprilike, gde su Sloveni živeli u plemenskim zajednicama. Taj prostor gde su oni nekada živeli drugačije zovemo prapostojbina. Odatle su Sloveni krenuli da se sele. Pa je jedan deo tih Slovena se pomerio ka istoku, čak i prema severu, jedan deo je krenuo na zapad, a jedan deo je krenuo na jug. I naravno tako su se Sloveni razdvojili u tri u stvari grupe. Sloveni koji su krenuli na jug susretali su se sa Avarima koji su u 6. veku zajedno sa Slovenima koji su verovatno bili pod njihovom vlašću došli na same granice vizantijske teritorije i naselili se ovde u Panonskoj nizi, odakle su često napadali Vizantiju upravo u vreme cara Justinijana. Kako su to Sloveni izgledali? Ostali su vizantijski zapisi vizantijskih pisaca koji ih opisuju kao riđe, vrlo visoke, da su se bavili zemljoradnjom, ali vidite, imali su to drveno ralo koje im nije garantovalo veliki prinos, pa je to bio jedan od razloga što brojno stanovništvo više nije moglo da se prehrani od zemlje. Takođe, bavili su se stočarstvom, lovom, ribolovom. Živeli su vrlo jednostavnim životom, imali su svoje starešine, u plemenima su živeli i naravno takav život su nastavili da vode i u novim oblastima koje su naselili. Vizantijski pisci ih inače opisuju kao hrabre ratnike koji ne mogu da podnesu zarobljeništvo između ostalog i da su bili vrlo vešti, da su se jako dobro skrivali, da su čak znali da se skrivaju ispod vode, a da dišu na trsku. I takvi zapisi su ostali od vizantijskih pisaca. Sloveni su bili mnogobošci, dakle pagani. Verovali su u mnogo bogova, a njihov vrhovni bog je Perun. Perun je bio zajednički bog za sve grupe Slovena, s tim što su ostali bogovi bili nekada slični, nekada se malo razlikovali. Od Peruna danas nam je ostao naziv za ovaj cvet koji se zove perunika. Pored Peruna tu su i neki drugi bogovi, kao što je Svarog, bog neba, pa zatim Veles, bog stada, što je za Slovene bilo veoma važno, Vesna, boginja proleća i mnogi drugi bogovi. Sloveni su se dakle preselili na tri prostora, da tako kažemo, u Evropi. Istočni Sloveni, ova tamno-zelena boja nam pokazuje, a u istočne Slovene, evo ih ovde, na karti prikazani, znači ovim bojama, su bili Ukrajinci, Belorusi i Rusi. I do dana današnjeg ta je ostala podela. Mi naravno nabrajamo samo najbrojnije među slovenskim narodima i ne pominjemo one manje brojne narode. Zapadni Sloveni, to je ovaj ovde prostor, su Poljaci, Česi, Slovaci. Južni Sloveni su, međutim, Srbi, Hrvati, Slovenci, makedonski Sloveni, pod tim nazivom podrazumevamo brojna plemena koja su se naselila na Balkanu, i Bugari koji su naknadno postali Sloveni. Tako Slovene delimo na istočne, zapadne i južne. Sloveni koji su se naselili na Balkanskom poluostrvu, a to je poluostrvo koje se nalazi između Crnog, Egejskog i Jadranskog mora, su dakle Hrvati, Slovenci, Srbi i tamo gde imamo makedonske Slovenije ili današnju državu Severnu Makedoniju, tu je živelo mnoštvo različitih plemena koja se nazivaju drugačije makedonski Sloveni, jer su naselili oblast Makedoniju po kojoj su potom sva ova plemena u stvari se najčešće nazivala. Međutim, kada su oni došli na tu teritoriju, to je bila teritorija Vizantije.
Dakle, naselili su se u oblast koja je već bila pod određenom državnom organizacijom. Na toj teritoriji živjela su nekad druga plemena, drugi narodi koji su se prvo nalazili pod rimskom vlašću, pa potom naravno i pod vizantijskom. Takvi narodi koji su dugi niz vekova pre Slovena živjeli na ovoj teritoriji su bili Iliri, Kelti, Tračani i recimo razni druga plemena nešto manje brojna. Ova 3 starosedelačka plemena su bila najbrojnija. I tu su i Dačani, znači nešto severnije od Dunava u današnjoj Rumuniji. Naravno, kada su Sloveni došli, šta se desilo sa svim tim narodima? Neki od njih povukli su se u planinske predele, nepristupačne, daleko od Slovena. Neki, međutim, su se stopili, jednostavno srodili sa Slovenima ili, kako to drugačije kažemo, bili su slovenizirani. Tako da, kako su se Sloveni naselili u ovom centralnom delu Balkanskog poluostrva, tako su dobili i neke susede. Pa evo nekih od suseda. Dakle, sve susede možemo podeliti na one koji su se nalazili južno od Slovena, istočno od Slovena, pa zatim severno od Slovena i naravno zapadno od Slovena. Pa ko su bili ti susedi na jugu? Na jugu su živjeli Grci, dugi niz vekova i njihova tadašnja država, nekadašnje istočno-rimsko carstvo koje su istoričari nazvali Vizantijom, je držala pod svojom vlašću veliki deo Balkanskog poluostrva. Naravno, ta granica se često pomerala, najčešće je bila ovde do Dunava, ali nekada je bila pomerana i ka jugu. U svakom slučaju, Vizantija je bila moćna, bogata i veoma razvijena u ekonomskom i kulturnom pogledu država, pa je imala najznačajniji uticaj na Slovene, naročito na one koji su se naselili u ovom istočnom delu Balkanskog poluostrva. Pored njih tu su bili i Albanci. Albanci su naselili ovu ovde teritoriju. Nema pouzdanih podataka o tome kakvo je njihovo poreklo, ali ima neki zapisa koji govore o tome da je jedna grupa vojnika sa narodom iz Italije oko 11. veka prešla na obalu današnje Albanije. Zatim, tu su, recimo, Bugari. Bugari su imali neobičnu sudbinu. Oni su, naime, bili turskog porekla. Evo da pogledamo ovu kartu koja nam prikazuje kartu Evrope. Bugari su živeli u stvari na ovoj ovde planini, oko ove planine koja se zove Kavkaza, nalazi se između Kaspijskog jezera i Crnog mora. Kaspijskog mora takođe po veličini je u stvari more, iako je zatvoreno. I odatle Bugari su prešli, oni su dakle nekog turskog porekla, su prešli na teritoriju Balkan i naselili se ovde oko planine Balkan. Pošto je to bilo jedno pleme, došli su negde oko 680. godine, verovatno su vremenom okruženi Slovenima takođe bili slovenizirani. Rumuni su nastali mešavinom starosedelaca, Dačana i mnogobrojnih naroda koji su prelazili preko njihove teritorije i tu se naseljavali. Zatim tu su Avari, Mađari. Avari su kao i Huni imali sličnu sudbinu, dok su Mađari ostali i do naših dana i naselili se upravo na teritoriji Panonske nizije. I konačno tu su razna germanska plemena koja su se naselila zapadno od Slovena. Konačno, na teritoriji koju su Srbi naselili nastalo je nekoliko kneževina, kao što su Srbija ili Raška, zatim Duklja, Travunija, Zahumlje, Paganija i u ovim centralnim delovima srpske teritorije Bosna. Toliko o ovoj temi.